Dong. Dong. Estudyante ka? Estudyante ka? Asa na eskwela? Meeting. Sigurado nimo? Grade Ha? 5. Baktas lagi ka? Asa yung balay day? Pila may yung baon? 20. Ha? 20. 20. O sige daw, sa 5 kadlaw pila imong magasto. Kung makanser ka, nakoy premyo. Oh, 20, 20, 20, 20, 20. Pila man tanan? Pila? 20. Ha? 20. 100. Okay, sunod si Mana. Ayaw nagpangayog baon si mong mama. Ako na hatag. 100 dapat imong tubag. Okay, 100 oh. Salamat. Sunod si Mana. Ay, taana imong kamot. Tarong kog eskwela. Sige daw, tas kamot. Tarong nga. Magtarong kog eskwela. Tarong. Sige ah. 100 ah, dili 20. Okay, sige, amping. Dong, estudyante ka? Ha? Estudyante ka? Estudyante ba ka? Oh, Ay sa, nakoy pangutana. Asa ka eskwela? mabini. Asa mga eskwela? Daras mabini. Nagbaktas lagi ka? Dolra? Wala kay baon? Ha? Anong kuan ka? Wala kay baon? Asa man ka? Taga-asa man ka? Ha? Taga Dira? Wala kay baon? Ano man? Baktas lang day ka tapos kuan. O sa day trabaho si mong papa? Naghilak lagi ka? Anong naghilak man ka? Kaya wala kay baon? Anong naghilak man ka? Ikasaban ka? Oh, sige. Pila man dapat imong baon kada adlaw? 40. Tag 40? Oo. Ay naghilak. Oo. Kani. Sunod si Mana. Ayun ihot na ha. Sunod si Mana. Mo ni mong kuan baon. Sunod si Mana. Mo ni mong baon nun. Bahin mo nimo sa kuan sunod si Mana. Di na ka mangayo sing mama. Pero di ka kasapan. Ha? O mo ni mong kuan. Matya. Ha? O, ano daw tas kamot. Itarong kog eskwela. Eskwela. Ha? Otro ha. Tarong eskwela. Okay, sige. Sige. Tarong eskwela ha. Dong. Estudyante mo? Estudyante? Asa mo ng eskwela? Mabini. Rabit na. Yaw. Pikas. Nani klase ron? Asa day oras ang klase? Siti. Alas 7. Baktas lagi mo. Dual raman. Asa man dapit? Yaro. Sapan. Ikot na lang. Iyang balay. Igsuon mo? Ay gagaw. Igagaw. Pila man inyong kuan? Pila man yung allowance hatag mama nimo? Ang 25. 25 kada adlaw? Iya ha? 100. Ha? 100. Igagawan mo. Ay gagawan mo. Sa isip na ispan. Trabaho. Asa na trabaho? Sa isip. SM. Imuha ang Sa pandra. Tandaan na yung okay, sige. Kuan kanang hatag og kuan kanang allowance ninyo. Ayaw na pangayo si mong mama og allowance sunod si Mana ha. Oh, pila naman ang kadlaw? 5 na. So sunod si Mana, di na ka mangayo si mong mama. Mo na yung allowance nimo ha. Iya ha. Di mo po ni day oh. lalaki mo na. Ay, lalaki day ka. Di na ka mangayo si mong papa og allowance sunod ko na. Kanang kuan. Oo. Kana sa inyong allowance karon. Ha? Oo. Okay, basta magtarong eskwela ha. Ana daw tas kamot magtarong kog eskwela. Tarong eskwela. Otro ha. Tarong eskwela. Oh, sige. Tarong eskwela. Sige. Okay. Lang. Asa ang eskwela? UBC. Ha? UBC. Asa na dapit? Ano na? Magsakay ka. Oh, asa man yung namayo? Ha? Asa man yung nagpayo? Dira na. Nya pila imong baon kada adlaw? Kita. 50. Ha? Oh, sunod si Mana dugang-dugang nimo ni oh, allowance nimo.
Dawat na lang. Atag na ako na. Tapos, promise ni mo, magtarong kag eskwela. Sige, promise, taas ka mo. Magtarong kag eskwela. Tarong ko sila. Okay, sige. Bye-bye. Oh, sige, amping. Ano ka? Pang March. Ah, may buntag. Oh, sige na, asa ka na eskwela nga nga uniform? Mabini. Mabini. Parehas mo na estudyante. Oo. Asa yung estudyante na nimo? Naana dito sir. Nahatod na. Gatod na. Tapos, asa nagbaktas lagi? Bakas lang man sir. Diha. Dolra. Oo. Nya, mahatag pa mo baon sa iyong anak. Ayaw. Tapos. Tagpila pod? 20. Palita na ng stock. Sa grade 6 na ko sir. Jis. Jis. No? Ari di parehas, nanay ikuan. Oo. Kung tama-tama po. Oo. Grade 1 sa imik. Duha sila, ha? Dili So, so, na padalag kwarta. Bawal. Snap lang sir. Oo. Okay, sa imo ha, sa isa ka semana, sa gatos. Dili sir. Oy. Ano man, sobra? Ako grade 4 o grade 6 sir. Ah, sige. Okay, dugang-dugang nimo niyo. Sa iyong anak. Dawat na. Oh, dawat na lang. Imo hapon ni. Ayos sir. Oh, dugang-dugang. Pero ikaw, mag-promise ka be. Promise daw. Na, magtarong. Tarong kong eskwela. Taas ka mo, taas ka mo. Wala. Sige na. Oo. Okay, sige. Magtarong eskwela ha. Magtarong eskwela. Sige. Sige, picture. Tarong eskwela ha. Bantay bitaw. Diba kita ito 100 Galitin na niya. Okay. Okay. Sige, sige, sige. Oh, sige. Sige.